the central region Kennedy Agyapong campaigners omo ye adwuma de make Agyapong was central region omo nyina adwane African Agyapong camp ababe jone the winning team Dr. Bawumia the camp Agyapong ewo na ye ba na ye video na be kire wo baby a enkrofo mo ye adwuma make Agyapong ewo central region no omo nyina atwe omo ho African Agyapong side na omo nyina ba be di yewura Dr. Bawumia na chi nenra membo video bi kire wa video no e kire se de sa promise yi ebesi ayende na ebeye nwa se enkrofo omo ye adwuma make na Japan sa central region honu nyina omo nyina se omo ne kene Japan ye adwuma bia ye biem se de omo ba fie na omo ne sabio the winning team abeye adwuma because omo nim se Dr. Bawumia na ye obi obetumi akwachi tumi no e de abre yen enti omo ne Dr. Bawumia e na eba na babeye ede ababeye adwuma we aye from the man ono ankasa ni fie we aye Kennedy Japan no ankasa ni fie ni danyechi asem e na ye kan. We are talking about the central region. Eho enansem we efiri babia efiri edieba na yesi Nyankopon peso nkum waje so di kan boardam obodam wi ana wakum se de be ya nipa ebekese ye nokre papa we no abodam etinikum na yakum no eso ewo mfaso it is a central region for ankasa atumi aba abonten abema statement we enye central region kwakwo wana na waye adwuma ede makanere Japan asem na America kire we won na ba abonten abeka ede a kire Ghana fo nyina say they are not interested to work with Kennedy Agyapong anymore. Tenibiem almost they are not interested. So money Kennedy Agyapong be dey ebeye adwuma e de abomu bio adentia almost Kennedy Agyapong adada won Kennedy Agyapong afa no mo hu ni su ene ne bai afa no mo se papa no ode omo ebe kom suom almost afa no mo se papa no so mo di na chi a omo de party afa na PP anim ene ye dey ebetwi form yenti video no na yemra sesia ya man hanom na mejanom enyubri ya mawana adwo wajana yenwa doctor Cape Coast North ya sanema wakwa aba yana yejina hey ya MPP fa yetimu wo Cape Coast North ye so ye tomatsan na ayaja hey na ane wa Canada Japan ene yan kanen enti yase boto aba ma metu kunyim na ekati kunyim za kwa so amen ebi say wa ha ozikano yabazikana yazenda se yani na se kasen yazama oyo honorable Elvis Donko oyo coordinator honorable the excellency yourself sakwaja bana ingetubina pebebi papa man osana wa jumason wa santa region da mawo ya waseda ya ne chairman civil kodahin e wo bibia kaguna so na makachin osana ya ne he's the pillar of the constituency said am papa you are here constituency no you are enti e wa to body bi akwan mahina yefi Kennedy Japan ya baba Bawumia ayensu enyim benyam ya ne pai ban de ekunyimti ba ya wote efi mana na meda no me bisa wona asam kor wo me fa kwa dwendwenim say e wa de papa bi wo ho na ebi kogodo na erokotan na sa wansa adecha ebi jaga wasan edibugu ho na asara ka fofofra na wo me yo twetwa da wakan ya koton na fokim ni bla ya da wona say chabai no matter who be the man
way directly coming from the camps of Kennedy Agyapong in the central region. No one can say the fear. I no one can say the fear. Crofo no mu ye juma se David. Papa we usuno ban and sem fata. Yen to me any enkodi juma manis enkoye maye. Afyan to asore enkoye nim na yenhwe friends of Bawumia so ababonten. They have become in with a solid conversation. And who be here some no nyina yebeche na yete yenko ekotie emra. So Dr. Mahmoud Bawumia every constituency no adwumaden wo akire se enu ne hia pa no yeso ye ne mo aka what ya se wa bakọ no e ho ne hia pa eno so ye ne mo aka enti mo hwɛ se oba no okọ a nsem a entimi fanto afidie so ba ye ne mo aka no kokọ mu no mo be ye se adwuma no wo akire na ye hu se ba ye no buy amanfo budget no so didi amanfo ye no ampa ye no okan mu ye no say onipa no penasem ne gidi sampa obi aso penasem obi ani ho afeki obi a wo ye de support Dr. Manu Bawumia bia no enye fake eye original just odo papa no ankasa nti me gidi sam ye adwuma no the report no so amaye na me bi ton insuo Malata market your water was in organic yes Bawumia organic was papa no say Nyankopon wa hira no that's be Nyankopon wa hira Dr. Mahmoud Bawumia to the sense oduru ba bia wo hu na wadon huna no adon oyo bia wo bre no ho ase na amanfo say bia wotimi nyina na na so take decision da bi obi a wo ye din bia wo ye din ku ka se mo no po ntrim ku bia no e wo se usuro no na nya sa no ka che president ko sa wo tia se enso ono na ye hunu president ya na ponti sentimi ani se hunu wo Ghana uya ya obeyi wo firo so sa na Dr. Mahmoud Bawumia etie o take bold decision enti said Nyankopon esi ehira papa no Ghana e o si hu se esi esesa free ye tete ne manu na opo obi obetimi abesesa Ghana ama Ghana abeyesa brochire said papa no amu aka na Dr. Mahmoud Bawumia obema Ghana ye fefa ye de ama na ye simple amaye intermedia me gidi se ye mo bi de ye hu na ye nyina ye support no sebi enye na ne ye dwene ochina ho sort ya se ye dwene ochina Ghana ho enye na Ghana Ghana e sebi o won edaso won na kufu ado ne Dr. Mahmoud Bawumia na be sesa ne mam ne o mampanyi kufu be sesa ne mam kakra ene asate ko na chi kakra na me giri se me de 2028 no Ghana fo aso ansa wom say du ba bi na ye pension na akufu ado pension na mam ba bi wo ha na etosin na me giri se wi ase se wo ku wachi na se wo se ha ade bi am ye no edika ma anye ni ye ha me tosin ha me ye se na wo siesie na wo san ba enti se ewura mama won de okọ nchen ko siesie no se la and then dollar ya wo kan de na eko apart from say yes dollar ko bi na wo bi bibia boarding and then kokọ ya to 5 cities koko yes and 5 economy yes and 7 cities 5 cities bibia bo okosoro bibia se sign no se dollar bo okofom o ti ase and then ka okra ba kan sika odi be yi no and then ya mo se dollar bo na akofom no untimi nyika enti de na asesa na mfa so wo so akofom na ne de be na asesa bibia se sign and ne kura fe na bi ko ka fe ko ko school sky etu yaye enya sam kotoa enkrom kopa adwuma sojafo pom de ekosi ti bibia se sign ne mum aye wesa za aye ekosoro yidi se Ghana for be afe MPP aban na me gidi se 2028 no se nyina ye ti ase se de amanfo anyi odo central region Dr. Mahmoud Bawumia ko ehwe domo a epuhia no enso central region so de nanka yenim se ebe den kakra man na enso me gidi se 60% there. 31st of January no. Dr. Mahmoud Bawumia benya no. Wanti me that's bre. Friends of Bawumia there. Ye boy juma, ni egusu so boy juma. Yes so Accra ha. Yes so ye meet and greet there ni delegate no. And as a national executive no. Yes ye no mu shia na ya sila no. Ya kai wo mo. Say da no duru ha Dr. Mahmoud Bawumia da na patre. Ayense say pound ye ma akofo. Mampanyi da akofo. Ye ma na akofo ado. And Dr. Mahmoud Bawumia so no. I was say ye ma no. Okay. Na dia okono. It was abusia for ye ka we stand out jumedi and your dey movement television. So you said di ka kan live. Our Facebook and YouTube okwa obo
movement TV binya na live ewo Abawa radio so ewo UK number na egusu no number yi nyina na egitum Dr. Bawumia dofo oni ye program ye mi se debia mimni debia tena se be nkakra be din tubo nkakra dia bo program no minka asem mfemfrem me amanfo asase fresa and you know some TV so and you frɛ kra mintimi no nkasa we momu na so the faso ne de bo ana dia faso aba make us say ye ni aba Agnes Cranton ono so odi ne die aba saa nso sɛ di ka kan no Mrs. Estenti afi Mrs. Akosua Brefi na anti Uresi omo nso so awo amononi omo so de omo de aba nti wo betimi de odi aba number sin de gusu no enye se call nam se faye call no de after 9 no ofra nkomo bi obi amenu beti chairman Azime president sem ye ba yi wani ya omo argument na so de no bi se 2023 election ekwa no de wie mu ma Dr. Mahmoud Bawumia nti na omo se omo mpene ma president maso party ni mra esenke de to aba as mo kasa man maso be betimi di akokọ to de na so e bon pa ese sa ade ni nsi say enyama bi because se die nti na ma nipa bi se ye koto aba na obi asimi ntimi ma obi anye metumi nkoto aba ma me ade na so ye candidate and as your candidate be team maximum place so eno no ya na candidate na zebre me wura ho kakra wo sa president samuel sentine se yenu se ye ka amanyuko amoje kabima mikabi atumpa aye MPP amanyuko nti base ye call election I was say ye makwa no bia de excellent nkwasemu ni yenu na mo mo amono no this time no my ready some to about me say asem we no me say candidate bi me mo no kire me candidate oh ma babontia be ka tim ken no candidate appoint tim na babontia be ka se wo mo anyway o ma try si sa de no kwan se be ya Bawumia nya kwan nua ba no mu ma Bawumia o maka na eya me ye mame FOB UK coordinator Dr. Eric nanko pese akabe se 1 month no nanko aba obeba Ghana nanka obekan ho ne ya support ya pop campaign support to papa but wodi ko tu mu no amfa nti na ansane no kache me chairman ayedi na no kwasemu ni France coordinator or to abani be oye da Agyapong one ye communication officer ma party MPP party of France omo nyina aboabo one ye FOB coordinator omo nyina aboabo omo ano seka ombe betima beto frozen na esi ya frozen na amaso safu yi no onu omo kasa omo se ekwan omo nya kwan kwa no maba adwuma sem abroche abrabo omo contribute e the ma party no nti ye den na ye be coalition kese na yesi mo en to pose nyame anum no kure ni me de candidate ni wo a wonam en wo yese open kabomu na so party no won party ni kabomu timi de mesre ha adwene pa o tu se o na no me na meti oba ya o tu se ha mo pa because omo members no so aso omo mene edi na eso omo ye na so friends electoral committee na ye no chama jo was na me no kure ni onso nim de wo ye yetimi mbremu ni bebre ye ni ba bi e free ba na so no ye mpese e beto aba we ya wie no na akiri ansem na sam ko e bebre nti o make take decision say cruising no maso a ya de na so ye nua no mo wa mo no omonye na kumapam me gidi se we na se de court na omo right so me be court de ba so omo right ye be sre wo mo di nyankopon ahye no mo ahye nyankopon se e bia saafo no omo ba bia na ombeto akọ na ba bia omo so ombeto akọ no nyankopon ebe mo omo ahoden ni sika ene adwuma omo sre kwan ebe mo kwan mo ma ba beto aba no de ma be bia ompeso omo to na inshallah menim say
nipa na wonu so awie enu nti no omo yes say na o kan wi on say to kwa de o ko na ni so awie a vera na ototo ayampia na enti yes yini ba bi ayeko na Nyankopɔn say Dr. Mahmoud Bawumia wonni ane MPP hwamoda Dr. Mahmoud Bawumia na no ama dodo na beto abanama no nti mesre ye nuanom diaspora for no e ha adwene because this is the first time I be see you. This is not the first time I be see. Or yare there be a better baby collection. General election say better. Yeah, tunesa. And you do no. I didn't know where country letter commission some money. What you say? I didn't know where dear. Obi so company. But say obesa anyo garim sa ntimunya ye manen yes ye manen yes sa e kina ko we ka say ana ho na e ko wie mu ma na ko wie aba we mu ntimi de me ka ne say eya ahomete nti enua no mo diaspora no ye besere omo eduru wa ahoden beso no beto aba no wa ahoden beso no wo de enya hwe bra na beto aba no wo sere kwan na se wonya kwan ko a beto aba no abeto na osan ko at least 5 days there obetimi abedi no ato aba na okọ ye wi a ye bobo aba no Dr. Mahmoud Bawumia abedi nko bra ye dey enye kwada bon koso mi yenyi wadi ne mom se wontimi masoso a enye hwe ebesre ye mame no oba ya mu ene ada branch chairman for say already adubre the committee na ka no yemfa ebu ene di ema wom na yeni so na 31st of January no ye mom paye wo ho a obetimi ne wonu abi so akasa wo mo so so ayama se duru a o mo mpie nkoto aba no enye me election nko na manfo mpi aba we delegate bi to fie wo gibibi ogi sikade so duru aba se no wote nkoto aba no ye mom paye nka o makoma no mo nkoto aba na ma Dr. Mahmoud Bawumia na mjiri se yenwie no Nyankopɔn besi hene no mo se hene ni wi a enam se ne nsa wo munti no obi bia obetimi ayi bibia wa akire bi na dia so bia ba na fe ye di unity na ba ne ye kokɔ ye ni me suggestion bi ni na me da na me dwindwin nyema bi no se nipa ni free abrochire ba Ghana e bi betwa ticket bill $3,000 yeah going forward party ntimi ntena senyan hihye bi so okay say your embassies e wa mani nyina so Europa na president Kofo ba ya mfie dunsia ni nwanwa say obi aba na otwam ko yemfa nya adwuma no MPP fo betimi dia ya adwuma at least send the pound 3,000 betimi atwa ticket aba mon nya hihye okay abane baba beto no ho no obi akwantua $500 na dia beto aba say be ya woni am be free Ghana akoboa mo be hwe so ho no your sponsor mo ti dumre bi no an say bibia be si bia na bia nipa ni am yetumi etua na mo bi that's the only who say both MPP and this nyina ye branches for abroad yeah me gidi say so far as akwanya wo say yente what branch wo abroad ne de yen hwe say de wo ka no kwanya e be fa so a duru say na because any take it board in and out omra kura busuya umba no so be ko fio sure entinye in and you take it kan ko so pay extra money now be osa be spend ewa busuya so intimi de wo kan me no ya adwene say eno ti na me ka che wo say ase Ghana da so te da so sani ma we nyina Dr. Mahmoud Bawumia so ho da yo yeah so intimi stress say party ntina say way forward no aba say this is the first time yes ever to aba yentu posing ma posing yentu posing ntina ade bi a afi na aba party ntina say way forward no e dey na say because say MPP or country bi uko Africa ha MPP or Guinea Conakry na mo MPP branch wo uko Niger e wo ho uko Zambia e wo ho uko Malta e wo ho Austria e wo ho country bi a MPP or branch wo omo to aba nti ade ntina yentimi party yentimi fa akwanya bi meto ho na safo eduru a wo mu ntwa ticket ma wo mu so ato aba no ho simple simple emesesa tibigiri sempanfo ontena se next national executive no mbeba no chairman kro be no fa sade na nka ne manifesto say oba don super hwe ma party na ye no na eduru ho a sa ne ma we entimi nsibiem na fa enti wa hyew ne ye be court bia e dey aba ibe wie no na e dey asundie e dey aba because country bia benya
the polling station ewo the embassy and I have mission ho yes nti ho ne be kwa akoto aba nti country no so ba bi obi a no se no train no be fo se flight no be fo se car no be fo ba ho no be to na no sa ko fia ko na ju o di train koto aba de enya de a simple ba kwa ba sisi a nti me gidi se papa say odi abayi no party no so mpanyifo no enwene ho e bia wo momo say no de nam so mo brebe so nti no mo tini mo next national executive no mo we say mo de baye adwuma na region bia party no e wo so no country bia party no wo so no yen hwe sa yen set up bi ho a e duru brese yi na e betimi ato aba no ho na nkofa prison sem bia e ma biem. Very good. Back to Dr. Mahmoud Bawumia campaign. So I follow campaign we monitor from afar. Share campaign Dr. Mahmoud Bawumia ya Emma Ojidi ni arishimu bi 31st December. That's it. Jawai. Metiwa ya na mani aji. On the campaign started free Bono East. Yeah. Na first constituency Atibu Amantin say ho na first constituency na me share honum no keke no tema me monitor hwe ye no me zada na me nya 85% say ekon no the way amafo so hunu no enye difficult emaye ampa ne to aso call Bono region e kwa hafo ne call western north and e call western region and a code Uti region and a ba voter region and a ya ba central region ya bi ya wi enura ni nyina ya monitor na wo hwe enthusiasm my wo emu na na e hye wo nkuna say as they say no vim na akoye more than 2023 2029 call prime minister wo duru akwan amanfo si e boje ne so the way obi apese wo ne papa ni twa picture we bi obi apeja ne nsa say order number 3 wo ye ba wo say enwuma ye to di hia no wo mo a wo mo sesa wo madwene wo mo ye interviews na wutieti a nyamiem no kure ni me gidi say party ni be follow ye past you know atwemu no obi abeti ase say ye ma Kufuor chance ye ma Nana Akufo-Addo chance adena Bawumia de ye man chance because hwe so we Bawumia free was say party no njichemu ane ebeye kesepa ebeye dinse ebaba power bi so what yase na ya party no so enyi kramoni bia medi animu da anti adentina yes yi Dr. Mahmoud Bawumia efrio nti media me monitor me frɛ consensus bi obeko bia before say won call na me ma frɛ me ne executive no ho no ya ye meeting ahwɛ de say opane be duru a ombe ye na ye wie so a ye sa frɛ ehwɛ say wa ofiri ho no de na amanfo oka na ye mabisu ne nam akire wo ho wa ba ho na wo dem na wo kasa no ye ma ebi no so eni nam akire no mo busa na wutie answer omodi mana udin so bia ye willing say obeto ma Dr. Mahmoud Bawumia na ko 2028 ni yi hye ne marketu bi ya ye betimi ababa enti mi monitor ne de nyamie no kure ni ekoyiye pa na de kama koma ne say de ya ne ka no hwe wo call center region eno na me hwe police station chairman bia o am say waye o yare kakra onya panyi bia nkofɛ no o ti ase na papa yi central region bowura emso ko ba bi mprenu o bowura ho na hwɛ isun chise ayom wanwa central region okay obia ni wo mo yare o obia ni wo kɔhwe wo mo central region asem na mekan na enya Dr. Mahmoud Bawumia ene be yesa de yama party na wan sort ase na eni chie eba na me kwa me to me hwa na adane me osun nti me gidi se delegate na be ginatum o ma beti ase se ye nyina na ye kokon wo de also ba be ma adwuma osusu no tem ye wa ba mu no na osu kuta position e de na o ye ma ye so what you say Dr. Mahmoud Bawumia no ye vice president e duru ba bi a uya bedi akire a ya na manfo nte ase yo uya bedi akire a wasam nku o ya bedi akire won kura na chese ni nim die mu no wa be vice president the best vice president the history of Ghana
a wo timidi na adwene bo anana kufuado na wo ya bedi akira wo bi bia edi felo wo ya boy yo wo ti ase ne wa obeye board chairman wo di ade ne ano pa wo ti ase wo di wo na ade ne sha wonsa wo be board chairman nti bra be board chairman no obie bi onwuma enim se party na mu na sebi unya sika mo de bibi mu nyuma dodo na sort ya se ni ebusa ya na ebusa se wo region na wo mu no enwuma dodo se na wo bie ya ma ahofo no nya bi ye Kofo penso no munya position o kana engineer kwabra Agyapong kan say kofo time contract de be nipa 100 ye de amani papa ko say build we now so wa be boa party o ti ase ya build we ya ugu party no ugu party no wa nyanti ugu party no enti me ya na pese busa me question say tem ya me monitor busa question say u say ubu nsuo odu bia na obubu anwa o de asichire ma u be factory we ya na busa say u be ye board chairman this is the first time enti o region no ene o constituency no edie na wo ye wo ho di constituency no adwuma dodo say na obi anya bi ye enti elusu election abra wo free ho as a parliamentary die na ye mu say am question o constituency no na ye o ye MP for 24 good years constituency for no factory dodo say na obi no constituency o ma obi nya bi ye even delegate na o mu nyina wo ho no adwuma bɛɛ na woyɛ ma wo mo anti one standing bi mo no ye lusu constituency no afi dey also the whole Ghana enti nya won say Dr. Bawumia kan bi say enye obotom sika na wade bɛyɛ o ɛyɛ ideas wo yɛ ompanyin ɛyɛ wadwene enye Ghana fo sika na wade bɛbu oman no enye botom sika ɛyɛ wadwene ne kwan ofa so a ideas abenya wade bɛbu oman no enti me de ye me kan say de Dr. Bawumia drew central region na central region fu ahunu se ampa ono ane de ne kwa ebe party ni be power no region bia nso mu sa the youth organizers here ya oboma amamfo we me did say all the regional youth organizers no constituency youth organizers no dodo na so enye sa na ye ma Ghana fo nyina hu se derby sesi ana say ye build party ni yo sesi no ye ma Ghana fo nyina hu se derby Dr. Bawumia ni epe no to no ane beto abam ti mi gidi say youth no so sorry dodo na sorry na de we no ye no omo so nya bi na emma Ghana fo hu se ye wo gidie e wo Dr. Bawumia mu na 2028 na ma ba no aye simple amaye enti delegate no de me sro mo ne say de papa ne ba omo je no yo ene baba no gidi se owi a ye nyina ye nkasa kire ye ho ye ma ye hu se obi a hu se dabi party na drum na wo say opo bi obetimi aka party na bom opo bi obetimi am ya we 2028 election na opo bi a wo ye de na akọ na kakakra bi ni eduru ho akakakra bi o ni eduru ho nti adenti na okofo obi a won de woni 1 kra udu obi akọ wanya 41.7 o se wo mpe nemu okofo obi a wono oni 1% kura asewe o tinase akora se oni ne asese a obeza da na se ne we na adi kan yo pa na adi kan na de ntina o kofa na ba no no ni bi na o se be di na chi nti mesre yentie the youth organizers neka yentie the electoral coordinators neka yentie the former executive ni bi kan na 31st of January duru ha yenkoto number 3 no en former Dr. Bawumia hwe na obako kan ni 10 appointees for each constituency dawro asemna papa na kan no enyame boa no be president na sa asem we eba mu ho ebe ya din pa say ye be co-position because enye izo ampa se constituency bia na se obey umma appointees 10 free wa delegate be brebiem bia o obi amrebiem obi aka national church obi aka national e basa so a mbe set up office e wo constituency ho nti appointees na ya yimu ni nyina mo no wo se mo hwa region constituency no any party executive na ho no enti wa wo no wani party executive ya na se police station executive be ba ho de wo penie na wan fa ma no na se wo ultimate no timo do that's the purpose of this position na ma wo se hwe constituency no na hwe party for no
it is a one who support obi about party executive abonance want me anya na sede amana the ohwe amana na wo and say is one is see the position money powerful yeah intimate say asem wo na papa na ka say constituency bia no oba appoint 10 people party no the position am obia no yensom yenye no yenyintum party executive police station yenyintum say afedie ye pese ye de ye pe bi de hawakwa ye benya ba bi de hawakwa first ni ni bi ba ye say de ye yini padu a o munyina ya mama pontis ye mama ya appoint mo ya mama ministers e bi benya chief executive ma ye set up office nye party office o mu officer afi obia de hono obia de ne hawo beko ni say o pese o pa adwuma e wo say o mani bie si bibi kaka no opa e so de ma no party executive ye nyintum ni enkoto aba no boom former Dr. Bawumia. Okay. Na neni so di huno die we die. Nyame no kreni to asumu pa. Edo asi chairman na ani so di huno akenke bebri. Enipa num na ekokoto aba. Enipa num a omo ekokoto yakoto omo so aba rather. Yeah. Ya yi ba ko. Ye program no your friend stand out. Just odanso onipem. To you dear na man Dr. Mahmoud Bawumia dance so nipa num no mu a eni ti delegates no eso mo eto aba ma won de ne ma no dance so e wo nipa no a wo nyina yom ti so ko pe power no that's it pe the dance so the I'm say the Ghana for na do na hu wa be vice president ye busa ye hon question say Dr. Mahmoud Bawumia be vice president vice president o mo ba twemu nyina why na be vice president wo go maimu a nensa no uhu nensa no wo wie no uhu nensa no adwuma why na be vice president a wo wie wodi ne time wie na uhu daso hu nensa no adwuma se we die vice president we ne de ba what you say Dr. Bawumia blueprint no wo dem so no nensa no adwuma na SNDC fo didi ho what you say ne sanu adwuma na ama ne fuel entimi nkosoro bi ne sanu adwuma na ne ama gold yi ese aba ama sese no NDC fo edidi hu ne sanu adwuma ana ama enei se obi ehia moja wo hospital a yetimi di moja free afa wiem within a short time ne de amani pana no wanya ahoto na office Agyapong shira no Nensa no adwuma ana na ultimate de passport so wo passport yira na utu kwan a na ukuta Ghana card a FM ko utimi fomu ko na so o ba Ghana oni problem what you say nensa no adwuma ana agenda 111 anke ye de ba ni esisi awie ama ye mama ene mema o mo ko na sin training nyina anya adwuma ye into eno no ni nyina Dr. Mahmoud Bawumia nti nipa 5 wi ye kakra ma gan ze doso pa o baby kakra ma kekan mpo no sa nipa 5 we hwefiri wo mo ho hwe enye so Dr. Mahmoud Bawumia wonten sem o ensem a ebinom ti a no mo de o ma be ka se ye pese ye kan ho ti e ben ka no papa no ye de yasene sa e de kire no meton so ababo ntia be kasa da on so akọ campaign abo other candidate bidin da no o preach unity wo penkabo mu nensa papa no ana uhwe ni amoni pa 5 no Dr. Mahmoud Bawumia ana se yetuma na both your friend say Muslim and Christian and other religion you know begina tum atu abana yede amano wo kokramoni ho wo ko asofo penasem kramufo bi penasem ada omom timamufo bi penasem wo unifier yeah yedi na kopen or 41.7 yeah sa nipa 5 na that's be o kan no we be any okuta 1.1%. It is always I say e dey the down so I say etuma na Dr. Mahmoud Bawumia or 41.7% da ho aka 9 pe
What you say? Yeah. And no say nipa 5 no be any bi. Wo no ne anim say oba oye vice president no oye weni. It is obey president a obey more. If you see a tomano. Wo no ne anim say ye de ne ba Matthew Macau dia benin nyina tu betwa. Wo no ne anim say ye de ne ba afa delegate ye wo form no. Wasi obemeye appointees 10 our constituency BM into afedi e ho beto ye sanipa 5 no nyina obi an cancer papa no wa botre obekan abum di so busame a ye meka che on say Dr. Mahmoud Bawumia e dansun bebrebe o 100% a o mama kan nyina o 2010 intimate threat delegate 31st na duru hawie December January na duru hawie Dr. Mahmoud Bawumia order number 3 madi kanka mesesi ye ma omampanyin dada akofo ye ma omampanyin dada akofo adode a ane Dr. Mahmoud Bawumia ye de nako ye besre asi ahenefo a meka ho bi yen samfa no nkobiem na wo hwede ye koso ya a ebi no pese omode ahoma bi kohye omampanyi John Dramama amene no samba uze MDC phone bi pushi say one samra ene say abodam say what you say now we omo ye omo now the way oman agenda omo 24 hour economy ya to nso yimu ya ye the Dr. Mahmoud Bawumia ba ye beti ne te that's be beti ne te intermediate Dr. Mahmoud Bawumia among pa 5 no what da sonko no hon ke kan nya asem bia mfa no ho ene ofozu kwache unu say oye campaign ma unu de ti oye say obi akokon wo hia ye dofo yo menya no ho asem bo ni aka ensem o ma pare egu no omunyima wo sa ti o mo twen omunya no wi ana ti o mo support o yantuma no no oba wi a sa no de ala nchematin o sa netie sa pepe no de ala for de ala nchematin no mo de sikene de Japan so o ti ase kene Japan na MPP for de ne bank be boa wo mo o ti ase what bi mpani nsem da me no kokon ana me no be ball wona wo ye coach wo ho me nso me coach wona be ka chem se me fa players we ne me ball no o de also fa kwato di me no o ti me de messe o ma heda o mate ni mu se de Dr. Mahmoud Bawumia ba e de na ndis for be ka fa no bi de ma ke mo be ka bia de mo be ka bia ma ka wie de me ka fa papa no bia ma ka wie 2024 mo kan 2028 e de na ndis for be ka fa Dr. Mahmoud Bawumia enti me de messe say Saturday way and that was plain and that was straight messe me nuanum delegate mo me en kwese science menim say e maso de but say yam to no boom o say yam at least yam Dr. Mahmoud Bawumia enya 70% to 80% na MPP for no NDC for no say ye nya gidie ama ye papa ne ye percent ka bomu so eba party num na record 2028 na say Dr. Mahmoud Bawumia nya 70 to 80% na fi wo mo amone ne prayer nyina no wi a ono mu nyina atenase no bi ade support support there was support nya adwen papa nya afa no what you say we nya adwen papa nya no ara mu nya de me penesem pa enso asome se oni ni nam ni nti me pese metu abama no me pese asem na wo kakakra openi panasem ono na akoto abama no no abeye president ono na adwene ni nyansa nyamede ama no di bebu ma nya obi die enti we se obi nti ontu abama na eye me da sipi asem bia e ha adwene pa na ahafo no south east constituency chairman wa ye audio bi video bi no ama mani age asema wo kan ya obi hu ahinti no wo se ko onto abama Dr. Mahmoud Bawumia si onye adwuma ma no nanso no wotena asidin no wo hu se Dr. Mahmoud Bawumia anya ne hwe wo no amu no de wonye ne bone bia de die nti na obeka se constituency panyi bi hu ahinti no onto abama Dr. Mahmoud Bawumia me nuanu delegate mesre ye nyina se di akira enka adwuma we ntimi nye dabio ma me example obi afum obi da ye nyina obi afum obi da even Dr. Mahmoud Bawumia kra na ebi wa ti obi na so so ti ase ye nyina efunso ye ho
na emfa constituency executive bi ho ahi say no ntino o ye otia wo naso be bi atwam na odi ba wo so odi wo kodi na tibi wo ntu aba ma Dr. Mahmoud Bawumia e basa mesremo na antwa yi atie ba ko so ne say tema ye ko nanu ya ye ko ye 101 ye duru ba bi na obi so esoja say tema ye ko premise 2023 ye ko premise no nisika Dr. Mahmoud Bawumia ebeche wa ma wo supporto ye nua panyi kan no mo bi na enye nokre ase na men kre no ha Dr. Mahmoud Bawumia edu kwa bia omusa obia enu ntina otua dues no otua edues amaye no ye kada yi na otua ka na otua obia de wanyenyi mu Dr. Bawumia onyenyi mu otua obia de na emum ebia na se bibisa besi a coordinator kura na se nipa kura ho na ye de SW Cheska no ono se because me ye de bia di me and swame swame Brian call swame wo de be kwa akodi boto fi wo de Brian call swame okwa ezika wo de man me me police station chairman yes me me friends of Bawumia die ma o ma me ya fa music ma me ya ma me maka swame me ya fa ma me sort ya say but Dr. Mahmoud Bawumia de wo se nipa no se wo ye nyini din free abon no kwa dia mun kwa we na busunya so free mu kwa na busunya so sika na man enti ye besre wo kwa constituency by constituency ba bi obeduru bia delegate bia wo bia o de sika ma kas card ba ye de wo de ma enti sa won san kan wo de a kwa your constituency chairman sa won sa wo support A so support B Dr. Mahmoud Bawumia no bia sika ma enti me sremo there ye no delegate sa won san kan wo de anya Dr. Mahmoud Bawumia afi ye besre se obi etia wona so constituency bia mu no emfa ho sunsanso no nkoso ye Dr. Mahmoud Bawumia yes sir da bi obi nu ho yes sir da bi ube nu ho na ye late yes sir so also do party na ye party executive dia ya na mpese meka delegate because obi a oto ababia ye delegate party national chairman ye delegate enti party executive ay wo form no mesre so coordinator bi etia wona so a no di Dr. Mahmoud Bawumia chi a enkasa nunti onto abama Dr. Mahmoud Bawumia o yesa ekina obenu ho enne yenu no bi enu wo mo enne ni ne mame kan che yenu bi a o mu free Dr. Mahmoud Bawumia chi yenu enuru ba bia that's bro mo no mo se o mu nyanka o mesen aba ebi mi susu se na odi Dr. Bawumia che ye hu ntem ye ma ro bia ma on play di akire di ahun ya se Paul na kan wasi me mame refi di atwam sa na me bon content ko hwede o manim sa enipa bia wo bobra sa na abo ya se wo hwede e wo wani sa enti na school fo bi moto se dwen hwe kan sa onim de e wo wani me baba da ti ani na se pre o ti se dai ni ma aka no o dia na se busa ho se wa hwe wo se Dr. Mahmoud Bawumia o mom di na chi doso e kire se wo no na pa dodo na eno enti usu kodi e kire no mu di ani mu no hwe se usu be hu mom on party and politics and be no mti ase sabi wo ye party police station na wo solo na atifie na wo konso di chama wo solo kura wo nim wo nko no on fa wo di answer wo ye police station na wo atifie o yesa obi ba obi so hu wo di still ye hu di e kire that e kina bi be hu obi say me ye ebia has a folk secretary and communication director no kwa koye bobo ya ma Barcelona you see because Barcelona we bobo crowd say ni be just so be has a folk chairman and as communication director enti ade ne de so hu sa me stress di akire support Dr. Mahmoud Bawumia se ne ene wanya nyame bua obeye president ya so far as wo yi 10 na pontis no emu 10 be free constituency ne de won so wo de beba na yen face of Bawumia so no yen so ene sa ene dwumaje we say de wo ka no still ye to ba bi kura ye say ba so ye betina ha afi obi a Dr. Mahmoud Bawumia be mo appointment bia no ye be say o constituency mu no o de beboa wan fa mo afidie yi so ye be ye de saa ma Dr. Mahmoud Bawumia yi wa free ho ye adwuma be first of all ye adwuma be no ye be ye de saa ko pese Dr. Mahmoud Bawumia be change you so wa u nya ponti no wan hwe party ma ane wa anye kran kan fa so ye adwuma ye be ye no right chairman
anope bedo ase se yeto nsafre wo wadwene party no wadwene Dr. Mahmoud Bawumia ho na waba abeboa madwumedie no akoso obi se odwene se anka party develop app bi no me electronic voting ema diaspora na ka ebeboa pa se de asine no ema mpanimfo adwendwene akwati bibia besi bia nsi kwa ade asem bi seye no na ne yie mu a bia enei e de haw kakra beba abre nipa binum de na se bema party no so atu anamon bi a da chi beboa party no amemu nipa nyina obi a ho ato no enti bedo ase nkra bia wo de twa na fi yo me da ase pe on se nyame boa mo china Eastern region campaign is as all right enti no Eastern regional FOB executive ya meeting that muti shirts masende ede amamo monsaka no we say constituency bia FOB executive no members no bia be ska be candidate the munia no maye wo other regions no we say East region ken one unia no kedua munyina executive no we say mo bobo adwumaden ede ahia Dr. Mahmoud Bawumia na dodo na so enyinintum na mjini se nkunumdie ebe yafa me chia national executive